ni nyingi ni aritingwe baba nini aritingwe baba kai no to asheri no batadhuranirana kunde ndakwira asheri tuthuranire ana ndiraona asheri ntungu imwe ichi uniform asheri no bari nyingi mana mwanja kenda mwana kumakuo lakini ndenda ku ibo chwe pesa kidogo badhurane ana ba pole opportunity riri out there ninje ya munona na ikareta okumi bonene ikareta mbechire tu itande diaspora remittance kana mbechire chuma o me Kenya ike ya economy yetu no tuthaini ukaribia 1 trillion na turiwa batu tukua Kenya kiona 1 trillion tukwingi ngabana mbere tukanda kumya miro yo nimbiwe tata ikuona ke mugao yoyo diaspora remittance itukwenda kinyaro tuithwe twina antu betu baba ingi bare out there kenda diaspora remittance miro yithwe reuru. Thank you Mutwiri atucoke na ndike ndene thirikari yetu ya county ikwithirite kwina ritibangu gi mbere au mutumagi tonya utari na muritire jo mwega jo ritibangu gi monkera na ndi bumbite kwithira bwikinyiria ariku na ritibenu bangu gi ibare agwa kagita kareo utukiariria ritibangu gi ne amwe kinyana nurses na daktari nuntu itwithirite twikujira migomo general ritibangu gi bonde bathirikari county miro makene iboya nontu ndenda kuwa nkabana mutumari ayukire thirikari county ayukire thirikari itarira community emiru yari divided kana ndia kwari na mpatho nyingi muno na ngavana no yari wo auditor ya waito mutuma yari mutuma na atuma miru na mbere kwatanithia mbere na atongoria ukiakolelia kinya assembly yetu taiba watanithia bakodi mambo yomwe kinya jumbe betu including deputy wetu wengwa ndenda kwira ukenda kumya mutongere no moya olelinya munini owe wala tu ukenda nyako mya muguru moya oleli kinya na toana na kinyomba koleli antu bakolela niyo kamya antu ba baikimwe ga batikimwe nende ndenda kuwa ukyakolelia batu miru ngwataniro ngavana tu in beliefs ni ngwataniro na ni mvombe murungu ituriri mauta kabisa na yakunurwa ko ari reverend imuntu wetikia na wetikiti nkorone wantu batiguria na ngwataniro na wabo bwingi tibara betikiti wino ntu ini munene every iwoni kila kitu ndachindengania ndachinda kengangi anga ndachinda anga ndabakaragasa sarakasi yu icho to weniki nyamuicho na bonge ndendo kuira maendeleo ya tibwithi kama mazingira ya kelele in fact wara kwira mbecha itikelele itendete kelele kinya maendeleo yatende tembi kelele yatende tumakiki ingi tumakika ingia kumtoto ro eta nanje Karen kwithwa kwi kuntu serene cool kutkiriki lakini weta itakibira na gutine maendeleo maingi ya Karen wibo ntoka na example ukethira nawe kwi kakarakara nyingi kulukulu nyingi bire na bea nikikacho yiriko kukangwanda kuwa ngavana mbere etire staff bonde na raniriya bo na mantu amaingi tinye tumantu tunini tumatamuno kwa mfano itari staff ibarbe kwa analifa utiwa kunde nya chai ofisine thai weto ofisine cha county no kunde chai na kinyaka kamugate katiura tumantu tuyotu kidogo nyethi tumantu kidogo lakini it means a lot no tupamobo mara rukiri baki ya mapema muno ntu ngome staff office of the governor baki ya kinyambere banyo chai loko inya uniri muima toka muno nkemya tu no tunga kunda chai ofisine nkawe nyana umuchinka wa kinyanga matoka amechara hivyo kole yangu bonge kambia kimishara batu except that idera to in transition in financial year no to daika to mwaka mu yaro to na budget njaru budget njaru ni kirukira process inda ya mwanga ya planlizo iro to chererina to kuinkai otherwise kuma riu utiringi mishara yetu yamba kuthore chererwa kuma ngavana mutuma reja nethiri to akibwithia arrangement yo tuma yari ngantu batumiro nya message cia kuthirete no bank no tumishara chero nya meri 3 kwa tukurika na iri kanari na yeke ya imwe ingi atiara bandu kuko kwina changamoto ikariu lakini leadership mutuma numbete kudhibiti flow ya mishara ndi ambia ki manto yo ya nurses yes mandaktari yetu ya wiritu muno ya bwithirunya promotion na ndenda kwa kethe ku staff be motivate ndi betu ba the staff na ndenda kuwa ngavana mutuma aina close focus ya afya no kumena mtu kuikira focus yetu ya afya nikatu kumenya atiri kinya to weni mantu yo ya arimo baisi ndi kinya bongo iba kwenda afya nja to weni mantu ya agriculture ya arimi kinya arimi baiba kwenda ai afya nja kinya program itu unachoche youth anga mishetho anga ambi kinya imwes afya yake ya kudhuka kila kitu yotatia ikudhuka no kinya woke utikubo boya na ruwa makana utiyangu wene kuria bwana shiuria bila umuria we ekingwe ko uno kawithiro ri pengine okay wanda kana urukite muchino ndo afya tibui lakini no ndo afya isa sawa ibonto kumba ku smile ukomba kuria biurio ukomba kupeleka bwana mbio no ndo ina energy nendi bonto kona ngavana akifocus muno na afya na kuma afya ni number 1 achunkobo wa health is wealth ugima bwa mwiri no tonga na ibonto kuona batwi itwa promoter thwa kazi wetu nende kubunkwenda clarify ra miru strike irero ya nurses in national strike yitani na woni ko runyi nurses betu muno bai batongoretu muntu wetu ambakari mugambi
monoru Bakari narelezere bwa mnaru tika tu na thina county na county ni tubithiriti mantu ya tabu ithu ni ngavanongi uti ngavanongi we ya promote antu non to promotion means uongelo mushara promotion itachi kila kitu kinyaweta Nairobi kwina karaketa wa pandiem kinyaweta training county ingi pandiem wa promote itithwa job group ingi kinya pandiem we kwitatia ikuongereka kinyare roka retire retirement yekuni affect wa mantu ya ku ya moya ranga bana bwithiti including kiari mu baisindi paka bwithiro kintu kito scheme of service ero ndari visine kwa na mwalimu oisindi we na masters ku mwalimu atiri wo mona ora we na certificate yake wa certificate no mochara mwanya wa diploma mwanya wora wa degree mwanya na wa masters mwanya mwanka indi kinyaka tukono tumbo mu diploma nyako ngi tumuika antu ange ara tumba witatia no ntu tukona yo no kura professionally ku kan kwenda kuwa scheme of service yune oba motisha yo kura ki professionally na nibatethetie muno kiri ari mu bwetu baisindi na kinyanje rengeo ba promote nyo twana na tutu akundu ochuru no tu twana tuikunda ochuru tukomba kuthikira boya mwalimu atithwe na stress ukaritana na barere bwo bataruma nombi bake ameu ndendo kura makeno tibu ithro ketha cia lakini ndi ndera kwa strike ira kona manasi betu bagomete imugomo yongi bena yo yoraba ku yoko negotiate council governance na ndera kwa turi akukinyira solution no tu batu itukwenda ntubetu bono tungata kunde kwa weta ntu batumbule mutu county government diraba kona mantia kendelea no tunansis bana bobe na union yo Kenya iraba in solidarity na yo no tubali kwetu ikaboba kiana bo kurea kungana na national uraba utwira baitwira na bo yaba ketho bena issue yo national yo ya bata ko ndi bontu kona batiko eta ku distance kenda betho in solidarity na barabangi bongi nenda kwa mantu amingi no Miru is kwete number 1 makena. Mbere twita ugu kego score kire mushemane jujuretite na mbere na ingwitike kinyabwiborari no jwa Health Summit ndene ya Nairobi. Mutongire wanthiguru na aragira ate kwina county that 3 ira mbechi tiririsitwe Miru iri ndene county iji utirekeretwe mbechi ichi ya rigitani na ndene health. Yes, na ibonto ngweti yo mantu yo shugulikirwa ni finance yetu kwironda arachi abonda ibunya bate okue no yo mantu bo shugulikenda bechi chumba kwa list na batwi mantu yetu yomba kwita bobo yakinyanila kenda county yetu ithurari imwe ira ichiko mantu yetu yezaso aki antu babeto aritingwe ba afya ogwa we mutongeri wa thirikari na ndi wira nurses ba kweta na daktari no tubaraba ingi bathikirite mubango yetu jwa nurses betu woni anko bachoke nkatho no tubai clear nurses betu nyekethere bayo ni strike denda kuwa bai very clear bo barawire batina thina na county no tukure antu bendete na bo thina yatokea uramoyo wa miako bomoyo wa mvua ikikataa kunyesha moi mzee anafika mama anapika chakula mzee anakataa kukula mama anasema moi othina yeya moi kwende kuranto no bendete obubu yeya batolela county tukuingi kandeleza nyanto bembo na barabara mwe thuki muno samwea nkabera itu ine national government barabara buru a major road ide nkabera babu ngavana inyestima rimwe atwele santo twabera wona estimate rakana ukaluma ngavana itaira twekira antu tuchyo bamurikira town lakini gwekira stima chiongwa ngwe uni ngwe national government na kwe muntu ina nyambanje tiu na i program irio ya muntu ungiro robati no kuthwa kimikishwa antu bokinyilwa ni weru kana bokinyilwa mwankyo stima kenda yobatethia kwende kwenda kuwa nurses betu binko bendera oni they are very clear ndabathike ki pressure yo kijera babuthire maandamano nura kutuka mantu ya national na iba kwenda kuithwa ba in solidarity na endo bo bangi bara beboki wenzao ki union ko woni tena thina nabo na ndenda kubera kinyabo nkumenyera omba ryo kinyabo nikibachoka kiri achi no nturira especially nurses no ntuko hospitali nyira na nurses yaki ku yudha yukethira service delivery ya nau ni nami lakini ndenda kuarira no ntuntu bibo kwa resolved kura ntubo bushugulikira na nyamuno na Nairobi we are very sure the neka resolved na tuweta na mbere kuirirwa afya tungata bobo yabo afya kiri nurses betu akire aje barato inabo be umebete hospitali kana ndenda kuwa aje betu na banka bekira moyo na ndibere ituchumira kumbika buranka wa kanka wari baba ikubangi ma clinic officer na officer babangi no baba eta out of their way bachumanirie bonora batungata aje betu urakumbika obaraba ikuo meaka twario mama kena no mona ria kutuka mwekro ati ikuo utungi wiku mugoro aciumia kuthambia cuburia kurua kubwitha bwithia ya oro ikuo no tetha cia utethi buriku kunde nda kuwa batu no ntu antu baibetu na tutikwenda na bobona thina ndenda kuwa officers baraba in ground iba ciumaniri burura kumbika iba sacrifice iba kuirutaniria kunjituma kenda mantu yao mba utethi kaitarira turi ana antu babetu bomba kwithwa bakiona
service ile kwendeka mbere twethe tukiuma kire mantu yo gima bamwere cibitari yetu ya level 6 ni tete na mbere kuthia gyakwa kuringana na babwe no kuona untu bobo gakinyanira mbere reno tutwe mwakene jo muthia na nijo ithurano na jo siasa nyingi no kuona untu bobo ketha bo kinyanira mbere ithurano bine ni bia 2027 bwa sana makena ibo nyondikania ri bwa kuma ndimo chief of staff bwa assignment irenda bwithie ndito buruka nene muno ni kuchea meeting ina PS wa medical service Dr. Uma Luga na dingie yete kuolia yunda ari kuoni bia for gavana tare ya kuina deputy gavana tare ya kui na siesa tare ya kui kwetu usmi inda kadiri itari rugarone ntukuyu ende inde mbundu mwe gavana ininda chete meeting na turathikirie brief kuma kire PS on national government roto mi president Ruto aratwira instruction ira na chokuma ki president tibitari ni batikuthiri ndi kuoka mijengo yongo mijengo by mwisho September ni batikuthiri mwaka yo yani kuoka kwina woka mbere kwangu twa mechanical by December ketho nako kwenda wikirwa ma pipe mantu yo yangi yonde by December yithwe kujura piu kwina kujura kuko mujengo kwa mwisho September ni batikuthwe kujura structure then kujura mechanical no nako bati connect wa machine na waya nambi kuna ku again kubatikudwa by December by mwezi wa 3 2027 President William Ruto na bati kuya kudure cibitari Meru level 6 nende ketho kungira ndwiti yoma level 6 na ntugutu ariri boya mnona turaua kiroto kya kwethia Meru level 6 kiri on course na tuwe Meru yoma level 6 Kanyakine yoma level 5 na Timau yume level 5 Meathene Intigane region yume level 5 na Maua yume level 5 kenda chithwa ititi standard bungi tukwenda Meru level 6 ya tutethi no twende ketho parasa to national government ya tuma Meru yiro area tuita Meru regional medical hub inyo thai uketa u kona nto baumite Marsabit ukona nto ba Isiolo ukona nto ba baumite Kinya Wajia ukona nto baumite county ringi itu savu county nyingi mno wa Meru anto ba makena ndendo kwira mtu aitwe ateta cibitari wengwa kukwe bamureta anto ba umite nyeturukana kana araba umite nyesamburu definitely no mwankabarare Meru no mwankaba kunyuma uta na itare ochoka baure ikwachie baure mira baure ndengu baure nono baure mboka bachoke na cio kuona ntu Rwanda kuka kwenda kwira Meru mantu yamwe yetho na benefit ya tuta spill over benefit yani mauguni yamwe yakaunikila ya tikila nau ya maingi mno ya tethie kinya muntu ro kwendia nyanya cia weka koromone no muntu akaurirwa nyanya yi antu abe makutano fresh market babe wherever bakaurirwa into bino ntu antu abe yite kutibiwa bete kuria matibabu Meru bakaurirwa into bingi muntu ro kete nyumba cia ke launching ikona customer muntu ro we notirie we antu and definitely tia bakamatabia kure kuma na uko no kabianda no tirine baeta atia bakare Meru na baka which means in hospitality sector dene Meru eta atia yaitia kuka kwenda kwira Meru bila bi automato wirirwa Meru kuma level 6 kimbanje tira tutumaira ki level 6 milioni maana yau yatumika icho tukachanira kukungi tuongele capacity ya cibitarira kenda yithirwa yina inya yombo savu Meru na njire nene na manto ya transform level service and delivery tuki manto ya afya utungata wa afya ndendo kura makena bugetho bukinya level ingi na ndenda kuwa batwi itwita twis ko number 1 ya maingi muno and we thank God othaitu kwaria Auditor General Kenya Meru ndauma umbati umwendia Ruiri na rakwina KIPS County Aggregation Industrial Park ndendo kuritu number 1 ndene Kenya na aggregation park yu utekungi industrial park tu na industrial area yetu ya Meru na New Yuri na ye na investor ito Nutrinat na ko na investor bangi tu kwari abo oni buginto kumencho kare muru no tupanga bano tu ino kain aina kintu tu ta supervisory prowess okay akomenya makeno ranga bana tu supervisor ndiringio thimwiro wa bwana ita na ethia uringira uyu ethia una ho ngamura yes your excellency na kethia ibo ntu ya maingi ndia karamu no ntu ba mantu yarankero kenda mu bakwandika kunda uma ho woni bati kwendia Auditor General nara eta kuona na Auditor General yita wiritu muno no ntu batu turi bara bojurite kiroto ke president kia woka the first industrial park ne ko yuranda ne Kenya na nuntu ni kuoneka nuntu imiene nyene ntije kethira iri kurugurwa na imbi batu tukethia tuigunika nayo itwari na kiatho kio mirura kiatirire nuntu ba program ya president ni kiabati gwa peni mweri 6 lakini ndenda kuwa nuntu thai
itukubanga ringi ndi ngwitikia mbere mwaka yuthira president ya mirure na namba 2 ambura ki yututethia investor ugu ito Nutrinat orindi na kwandika antu orindi na uture raw material no wankandika no ino wankandi muntu onkandania Nutrinat nkandi nende muntu yo what happens is this tuina rimba bingi no bandite mikandania baba ndite nkandi be no kona rimba borero be inafumu no nonto bito mankandi chiro puali nonto itina kwa wita nende kiwanda kino nto inkandi ki utumira loko na loko anjende mo tuma kiwanda kikithwa kiyo ikenda kiyo kinto bila loko ki consume bio kutugende nya bia bita market ingi ndi ibitikwana antu bambiri oshindanira raw material kuma ki murimi antu bambiri oshindanira kwira warea supply ni demand yetie na nya price yetatia maori yetie amiru bambiri kwata mbeche inje yakwa antu banje kitheo antu banje tigania east muno muno iba yandite muno miathene tigania west antu baba ingi kinyanje kwetu mikandania ingi muno nje mutwati kinyanje giaki kinyakwanja anje central imenti ya mikandania ingi muno nya south na kinyanje mitungu mikandania nikubo meko mikandania Rwanda na kwi mikandania kuntu kwa mpio yonto kyonyo kuka kwenda kuwa mantu yayo nthe iyo tuma mumiro na mbeche chukuma kyo kwa wende yes kwa wende kankwenda kuwa nkomenya ke agriculture ebu ya kwena Kiambu yeto Kiambu 10 nebu ya kuntu kwa mpio Muranga 20 nebu ya Rwanda uteno etibwe ukinya Rwanda rungiru wito nginyo yenje njarone uteno mukandania utibwe muti wayolele ukari muti wito amutema nayo Rwanda kuno yobwe mukandania yote mwanya na muti wito amutema na nyama to yayo twerekerie mantu ni ja turiki mbere no ntubwaga kurumune nkubati ukwera manto kirite employment ntithire nta employment me industrial park yetu yonto investor bangi twirigirite be ya kuma China be ya bakandika vijana betu babengi muno na ndenda kuadira babuthie value addition kimera kibuthiri value addition irio kiona mbeche nyingi nkurukie twende tikariu mburi ndiki kirokura ndera kiuria nkwenda ukuri ikuthirite kwenda siasa arega koromune na thirikari ne alitire mbeca na ugati ni cia gwaka thoko injero ega koromune na kwina thoko ingi kwenda kwithia kithamirwa antu na itukuona ne akui na bioro bia thithwa na no itite na mbere kwithia thithwa mimbi babu bwe thirikari na tabu thithie guru tigira ati biashara bambe thoko ni bakuthamira angi bakiru ikenda thoko injero yambiria gwako nuntu tukaga into bimo akajuju tija bwana ina atwa gwatira kairi witi na mbere asante ndenda kwa iboya sana woni ndenda kwa Jumatatu rukiri the first thing in the morning ira twabwithiri ni kwina manauga koromone Jumatatu irathire wethira kiumeki na twaraniria na antu betu ariti biashara na batu ngwenda kwa tubati twithirikari ri matu thirikari kuthikiria thirikari kwethio rekwenda thirikari ni mwananchi na katiba ye very clear katiba iliwa mamlaka yonthe the supreme authority ni mwananchi mwananchi nayo mamlaka imagine na ndi batu tutina bakuthithia katu ikweta ki mwananchi nonto no mndosi yetu batu twina ngavana twina mira mauru twatire ngari na gwita waroyo nuko na royo rimeru turena mamauru mwankaka koromone na wananchi batu karibisha boya mno na twathiulunka kuonthe mwanka tureta nyana ara bakwenda baibo na batu turuwa atiri tutimya ku lazimithia antu mantu batikwenda na antu bari very clear bindendere antu betu bimwe bawire boya ibakwenda thoko yakwa miakwe wanasiasa benda uchochea bakiwa ngabo nini chite nama kenda bandile manto ya firu anto bengia nkwere makenora anto bopari baba bakuregana na thirikari bakari benda uwe makenore kubwithie no atia dube baikumbulemu bakiwa ukuona utibwa rethire wenda kubwithio ntu bakuringire tuma kabisa baka make sure utibwa rethia wa firu kubwithia beye nende baikumbulemu bakiwa ukuona ithare kuthira mtu ateta atabwithia na ndenda kuwa nontu tutiriti we went there to listen ura anto bakuwa na to ibo kwenda thoko barua yeburu 100% bakwenda ambi thoko nonto mbecha yi itia woka ira thirikari tengete 1.2 billion ne woka thoko era number 1 in Kenya fresh fruit market ngava no mambi nuko memwe kururo mambi wakati webindi Gladys Wanga nendete mbecha yu muno ngava na bangi nkomenya nyang'yongo wa Kisumu ngava na mbarire wa Embu arira ira mbecha unya maithori ndibwire uma inteto nkomenya mangava na yarwirite mbecha yi the reverend mutuma nto ethingie yire Ruto arwa mina pati mungwana no kuona kwa tuka mbecha imeti areo na chetiere kwa tugende kuyotho kwa bati woko emwe irekethe mundero Ruto yira wa your excellency uti I mean sorry governor wetu etirarera president your excellency uti antu bangi be na fresh produce kuruki Emiru na ibyo tumere Emiru ya mbecha iriku na president wacha tupatie reverend na mbecha ira nenkanirwa chirachi Emiru kundi nikankwenda kwa Emiru betu
tutikwenda mbecha ichiura lakini amwe abo itwenda kuthikirwa antu bakua kwa mfano bari area reki ndogo bari area kwa yoko ina kutikire drainage ire ni thukiko kya kura either intobiono bichanganyane nara na to wait kuthikirwa bakua batu turenda ora wananchi bakabona obutweta kuna ndibo abathithiria mai twabathithiria angi araba kwenda iguru haki ndogo iria were kweri ngina ina space nene na then kumau imantu ya tiyo kichi umembua motha ni bithatu kenda kumau bathamira nao nontu itugwatanira abo uni mbendete rwari rukwaranirwa antu bakaibanwa kwatuka tugwatana ni una niu kuwa antu betu batwibirwe na ituibanirwa abo boya na urankuona ingwitikia contractor netete ku shift structure ira yukuro tu pole pole yendu the sign ira bakwenda na ira bakona obu ni species enough babwithiro boboya na bendelee kwenderia nao na twi space ingeti wekenda ya site na thoko yokwa boboya uratu kwenda bila nkomenya na ati project within mwaka yomwe ikethwe kujura na amiru bagunike kio turenda in fact president yabangite project iti on the bere kura iringwa ethwe ku launch mbere mbethera nkijukia thimo ya nande no ntumberia abo thikaira mbere tiria tijukia thimo cia thikeria rukira naru antije ne mubango jure ko bwina juju antu babe ethinde ne county yetu ya Meru ni untu kwina wagi bwangu gebo bwingi na betu ni baba inge baraba thomete na ntu kuiji in fact abwana no twithiritwe mwarimu ana bethoma bageta monka masters na twina na baba inge bena masters bena green de ne county yetu Meru na kera twirigite kwithira tonete ye moyes na governors cup imbie maybe bobangirete antu betu babe asante sana Makena ndenda kuwa buruke thira kuri antu governor wetu ari akithwanaria biri ndi ni antu babethi na kwina onda ari thiatha ndi ndathetwe muno ne wana bari nyumba imwe nteto ntikweta baimbira itwete antu babethi mbeche nyingi ndabera kethei makosa yaunde wa pleading guilty ndawa guilty as charged woni ngwitikiria makosa yo kethei makosa ri kethe kama mtu amba waibu twambwe ndawa burubu unte kurea kethei makosa twitikiria makosa ya kwa antu babethi mbeche nyingi antu babethi betu baingia bakwa tu depression kutu tenda batu kuona ye makosa kana bwi wrong kwa lokitivia na mbeche nyingi ndenda kwa mwaka yo thirikari allocate good amount kila ntu wetu babethi non tumbi itukwenda kubuye kintu gitwa skills development ujuzi tukwenda bongeleke na kwirompe terenda kwa kiambiriria masters yo kweta thaiti kachina ngui muno ya masters ya batu ira twinatio tianjara ngui china bata thaici anjara na ndendo kwa example Makena na dibetu baba itu bakathoma kosi ya saluni maroro bwithiti saluni Makena omba kwithirwa akuma Nairobi na ya njwire ingiche muthemba na kwenda wikirwa cio cie karakara mwaruro wikire inko wa muringa ngiri mwigiri kuma njuri kwenda ngari touch akiarengi kwera uno thomete haya ntuthi mwe na ndenda kwa rimwe ntu batu akoro itu thura muno tuigwa mbeche iyo itaki saluni tukona umuchetho tukona akako ibingi tukuira in the name of saloon lakini ndenda kuwa mwaruro saloon definitely mwaru ukethira na mbecha ndi mwangu yatushinda batu tubaritango ofisi unipa na example muthako mombu ithiria ngari ukumairie fulani ngitigania ntie tairie kwantu we mumenya muthako u ntuko imwe ngare kwethukira akwita wa nchiru kwantu kakambira twite noe kwawe tukuria ngare kwa newe na turukinya kwawe I was shocked ura muji yo makanika yoki na muji yoki muno ntikwenda kwenyesa india yo akwa kuka mbira vijana betu itukwenda bethe na hope nende kanchoke ki program cia county mbwe vijana barabangira ndwite MYS twabaendie kindogo babwitha bwithio juice baraba yukitwe around 120 bonete ngui cia Dubai na bangi bakuiku kambuni we bangi 50 ibe kitu kambuni mwanya ibonete ngui muno antu bena imani ya program sana especially corporates na ndenda kwa barubu bangi batiere nonto bonde bari 924 young people bangi turenda mweri uyo akenda yo tutiedi mbwa kiume kimo tuita September na ukiauteka budget yetu ibyo bimo tu factite tubaendie college beta bathomere kintu kyo baking yetawa kwena culinary arts kurua kana food production na rengi yetwa confectionery chef bangi bathome barista bangi bathome mixology wera tukwe kosi chemeri ithatu ina kumubete attachment bangi bathome plumber bangi bathome kuithiria mantu anyu mwera bangi bathome wiring ndiendo kwira vijana bao kyo bethira nyuma kaita kakai utitikie nibo no twendi uno twita transformation na twi transform weita kwa ita of course awishi kukiombe katu ngiri 10 auto ni almost ngiri around ngiri 1 then tuike lot ingi
twite na mbere na bona process na bonge ndenda kwa itukwarinya partners mwanya batwatire program hii kinya iterekera itomurungi ikwari na partner to KCB Foundation ndenda kuwa echo ngavana na ntumite na ndakaranthi na muneno programs cie KCB kukangwenda kuwa mibango ni mingirere yo ya antu betu babethi na ndenda kuwa kinya kombe tika kimantu kindogo nontu antu babethi windo na club kikithira nontu mubira yuturika mubira yaturika watukana batichemania batena biochetha batena kuochetha lakini ngavana nontu babo ndhe ba participate ki mubira we kombe kia ngavana bondi uteti mwitairo uniform na mibira then kumau kui baraba shindire number 1 wa million number 2 awa ngiri 750 number 3 awa ngiri 500 number 4 awa ngiri 300 number 5 mwanka number 8 awa ngiri 100 na number 9 mwanka 16 awa ngiri 50 kuno njire oba inspire bibira tukwenda muno youth no ba inspire tubera atiri babu bokaura no kithakene bingi thirikari na mibango imingi nyikundi ora byumba antu iba ibange as a group antu wete ke vocational center nyecho no chia county no kya wete ke fio very friendly itukwenda antu betu ba wata vocational weta anthi onto Japan utibwe bena bachelors itukuwera muno uri certificate ne kumba kubithia thimu certificate ne ku assemble computer yontweu certificate ne ku assemble ngari kuwindi mojuzi ya itukwenda antu babethi by equipwa yona na ni utonga no tupe ujuzi bu bwabaretera mbecha. Thank you Mutwiria bwana rukira narua muthikerio no withiro kerania nani na batute na Mutwiri rukira narua ndene studio gukurukira namba cia kwa thimu ni 0720926284 na 0780869607 anko dikania ati ukethera wina kiatho ndene nja yaku kana kagita konde no wite na mbere kwithira ukigura mutujwa nkima jwa nice extra premium mutujwa nkima jura womba kwithira ugita na mbere kwithira itumira jura na vitamins na minerals anojo ite na mbere kwithira ukijogora nduke nerere akwina agwe kana supermarket kana kin distributor wonde na nkoroki kwena mushere jwa ambishori na june kumakeri nice rice miras mushere jura jwe thagira juthongi mono jwa grade 1 ani mushere jura wita na mbere kwithira itumira ndene anja yaku no kethira kurukite witite enterisha Nairobi kana umite Nairobi kana ukethira ore amiru kathugania wita oriunga no wita oriunge nice digital city ntere ne ira cia moya no kethira windereba wangari cietu cia matatu no urunga mirara nice digital city ni onto kwena mukawa jo muthongi ma kwena supermarket kwena modern fun park kwena conference na kwena swimming pool na kinya kwena Shell petrol station na nkuruki kere antu bare bengari ndereva no barunge ke au na bageta na mbere kwithia bagite nyomba inthongi ma ire Antonio igitenere no ugure mushere jo ambishori kana ukethira ukigura mutu jo ankima jo nice extra premium ukurukira namba ya thimu ukethira ukenda mushere jo mwingi ukenda kwa distributor gukurukira namba ya thimu ni 0729661667 na no ntonero ukiri muthenya no ujwitite na mbere kwithia jutumuka na methene kontuko na aru ande na mugate jo mafuko mugate jo junkarumia chief of staff Kenya wete ajuo bisi akanywa chai mbere mbona kwani nye kombe nya chai wakundia kendo geta njerero ire withira wisawa na mugate jo ngakuririkania muthikire juthithitwe na wendo bubwingi kumakire mafuko na mafuko bena mugate jwa white na bena mugate kinya jwa brown mugate jura wita na mbere kwithira witumira rukire ugatumira muthenya watumira kagita konde bena mugate jungi jo gwitwa yummy bena mugate jungi jo gwitwa county fresh kandogo jwa white kana kinya withira ukigura mafuko brown brand jura ni rice jwa gram magana jana tana mbere kwithira ukiringa honda yaku kethira wina mukawa ukethira ukenda ya ukethira ukina kiatho no withira ukiarania na bogo kurukira namba ya thimu ni 0722872315 abwana mbere twithira twicokera utwira mantu ja mubango jura thirikari na jujwa kutigira ati buthiria mantu ja wamba ng'ombe nuntu nigitenereje thagira je karika na nkuruki utwira drainage system irabu gatwikira nuntu kwenero nino mbere tujukie thimu ijiri ithatu tigore wananchi bakuga chanchamuka na atia ngetheria muthoni okwa ala nguketheka mto mutu ate no muthoni okwa iwe aitu leo oni kinya getho inimbita gugichuka ndingaera kura gwita kwa kendo muri primary tauni kontu ko ndariongete mutu ate ndejira rare ndejira meru tauni tauni cietu indonere ciena ruko ibongere bindi kuongera kethira na aritiwera kanangu kanangari cia kuthuranagia no ntu itwa ciuriri mbi na thina no ntu outeu kwa kari mbere. Okay, thank you.
no tukinyage ni bongo beja bethiria tauni cietu ikario batigwo bwega na bokenda kuija konjori. Thank you. Okay, Chanchamuka. Hello. Mutwiri tushokerie kiure kiwe tushokerie mantu ja kuthira wamba bongombe. Thank you very much Makena. Na njogire mutano katho muno muthoni uwo kwa. Akua na kaure na mutwati na gwetu. Endi mutano kambwirira muntu atwira ontu untu bu ya bau tukwenda nembe na maono ya muno baba utwira ara kwina thina kenda turekebisha na ndenda kuwa batu twina rwadiru rungi muno na department ira twita environment na twita na mbele tumeongela capacity including yo meeting na umeongela personnel kwi personnel bethiri to ngutikia mweri umwe yuthiri baki join that team na machine mwe ni rara thina na nichithe tukirekebishwa na twina we mantu long term ya kuandress thine ya mantu garbage collection ko twina plan nyingi including kubuthi kintu gitu recycling kantu wenda kweta yonthea nontu ngavana na mpango ywa antu bangi bayukagia rukorora bakabuthia ruo fertilizer bila bibye plastic bikabuthia tiles ya plastic na into bimwe bithongo bimuno byomba kwenderu nyatali ko kangwenda kwira muntu akwarie boboya nontu twirara kuri na ni uma turenda kwana tauni chetu ithiri na nibu tuchumitie kwentu kwingi nyatoni bamwe nyiba ndingara direct bambira kwina bo na ingatuma na waraka tukomba kwithwa tukiththeria mantu yau ko ndia kwa theni uthina tu address right away na ingwetikia kutithwa kwineu wamba bangombe na buo ndenda kuwa of course wala tukomenya security ithwe ki national government lakini mutuma ntu ethinge kwija atawire thina ine national government ai mutongeria na miukire ends on nontu na ichuti antu barathwa uti mtu county no mtu national government mwanya muno na ngavana bara ura wari mbere no ntukinyo muringa thimu muri akuri antu kaba kwa baratho bira ndi ngombe gwikembia bangini lakini ende kwa ngavana wetu ekwija ayukiri antu bara tweta rangers bara batreni manyani bara bari kwa askari beto rangers ba county na ibetho bena bunduki na batumira ngare county na bare omushara county nyatha ino bukukara antu bari be utumomiru kubere be bawata bikibiki bare thachi kwengana bikibiki nao na ku supervise parking lakini ngavana mutume ku ya ki speech yake mbere rira twariara kiani kiaki twakano kanu grounds ara anyunya muma awire askari bau au ban direct ba chokwe banenkiro ngari na bachoke na araba karashi Rwanda well ndenda ku ntu bubu nia nieti wamba ntigwa wamba ikabudhiria 100% lakini thinene umbete wetatia kuniania nontu ni intervention imwe ndenda kuamba makena ndenda mwamba ke anya waku akona kinya kana ndikwira na chokere nontu no athoni kana ka katikongwa kurira ambaba ona akuri antu bosa be Rwanda rwetu iru kuthiurungwa ni thakachi yetu china ngali iba menya ba tuturu wati nene ndi kutire isi babwithia lakini bakagona tu iko completely ire kutha kuna thina untu bungi ngavana na mutaratara yo moya muno yo support antu watu ita NPR National Police Reserve baraba batiri ni thirikari kenda bare tokaria kana bongela inya kiri security agencies ingi yontu police administration police na kinya intelligence na timu leo ndo tongoro tu ni county commissioner security team kundi ndenda ku antu ba ngavana nethiri to kinya ba logistical support yontu ngari na kinya kuika stipend bona kuika antu bona makena mtu mwana ke ngiri skuru mana 5 na mtu na bunduki ya mami kithakene akariti ya Meru ndenda kula mtu atibo boboya lakini ngavana to nonere antu ba kaba tubekire motisha na tuba support na njire mwe nerengi na ndenda ku antu batu bendete muno kwa mfano ndenda ku Apollo kire antu bakiani na tuba kulusi mtu wetu wa David Kimathi na batu tu timu county tu ari na Osandi twetete ku Apollo no tuba mutano tu lusire no tu is ni askari umwe wetu NPR kuka ngoda ku batu endo bora twendete NPR na ngavana wetu na passion ine muno kimantu security bungi ikambi bungi ndithire ntae ta kambi ira ngavana through is effort na ku negotiate na thirikari ra nene kambi ya kutrainia police by EP ni ombete wako kuntu kwetwa li na Rwanda ro mutwati amwathi nengi ya national police ni wako kuntu kwetwa yombe in fact there was a day omba kona lori kilokete Meru lori ngi mnoche police lori kilokete shikamatete askari baraba umite training baraba trainer Kanyonyo na ba kiganjo me space itekwana space ya kiganjo itekwana na space nye Embakasi na kwa IP itekwana na ntu basi DCI nyabo batumilite ngavana barwa bakiromba abaye wakithaka kyo trainer askari ba DCI na ako kwenda mantu arrange kuratha nambi mantu ya field training kuna na nyanya una yo manto in the pipeline KWS baba manyani still kinyabo iba kwenda kubuthia center Meru kunde enda kuangavana no area na iria wira maitha ya ira kenda ingila banditi korindu ndenda kura makena askari baitiri na kuratha na bakika chirisazi choba i practice
antu watu wita bandit ni tumtu tulingite ko itu na bunduki na bunduki ra ni kinyume kia sheria kwa antu baba timia kuyira na askari bako practice bongi askari baba bako train ibayo wa kikosi kingi mwanya kyo bakaria kia askari umanele ko bakaritie bara definitely ngombe chetu ya karirwao mwaka jo ijujwa muthia kwa ndeke mwanusu nani mwaka jo ijujwa muthia bilioni 14 obangete tethia miro ate. Thank you very much. Ndenda nujua siasa na yuma kayo siasa na ndenda kwa siasa itiumi makena siasa ikubwithie the right thing kubwithira kwagirite kwende goro yeta wa Rwanda na unda kara president wethe popular muno antu bamuringera kura 98.8% no ntu Kagame ate ari speech wa tira territory the right thing ri akiwa the right thing if you are doing the right thing okay akubwithira kwagirite omeote kintu kigimo kisiasa okona kura wondonere antu bamwe baraba bakurwa mutuma para bamwe batwirite binene utibo batethia muntu ende mwankandari kana kalubo kangia amiru baina makena tithirienta ina kwego ina wakakero urambita cio murimo nonto tambita karaya rirora nyunya muthuri na ninkinyunya ruru na kathonku muti uriana wambita cio murimo kama mirora ya wombita thai no tambita karaja rirora nyunya muthuri na ninkinya ruru na kathonku muti uriana antu bara batikirigana kwi mumiru itaria bari na itivi nene antu bara kinyoti wo kiringa thimo bayukia thai wabona everywhere bakirira ura nenya mutumari tangu batikwa kwingwira ritwa so kankwenda kwa makena batubira urontugura siasa ichiuthi ukiakwithira kwagirite kwa mfano antu bankubu ibaithurane within mbwa ntuko itikwane 10 itubareterete chata ya Nkubu municipality ye mantu yatu iremete in fact ngintu mukiongore kingavana wetu mantu yatu ire yangi yaremere atongorie bangi ngavana yabwithie wila na neme nyingi muno no tugibubu nyingi muno na atikungangana na mantu yakabwithika kuka kwenda kuwa sibitari ritu rite na wodi cia rume thai arume ibakuona wondi na ibakunywa ndawa boboya batu through department ye kwa mwe office of the governor nugamirite wito monitoring and evaluation twithia tandawa cia launch tungi ngavana launch ci milioni 63 tukakikicha cio kinya sibitari kunde ndenda kwa budget no ntu ni ikilia budget tumebibia bibi batu tuwithia ora kwagirite kethe ni ndawa ni budget ya afya no number 1 afya tuhakikisha yukinyela antu vile imepangwa antu ba kuona utungata sibitari iko equipments na mantu ya kubwa antu ba kinyelo na rabali na rothi wakazi betu no tuba promoter na bobe na motisha yokwana na boba tungatira antu boboya aya bobo mwe kethe barabara tuhakikisha barabara ikurimwa na of course baba ingi baibo kugira kwina mwanya munene between kaita karaturi no tungavana wetu ethi twatite ni mwaka yumwe na merime kai kuindi tuhakikisha antu ba kinyelo no tungata ora kubangi na antu bakawirwa bibi tumamu akiluka kisiasa nontu ukenda siasa inje bwithirio wananchi urakwagirite kiria gya kwa kemuthia mutwiria bwana we chief of staff nene county yetu Emiru no kuona reverend mutuma ntwithinkia tikaga shinda gatigati kabara bethirite bario Peter Munya koina Mithika koina JL koina bangi baba ingi igitaria siasa ciithirite cieme hario gucokaniria na ni siasa cia nthiguru ikari na ri rita ria mbere ria mutuma kwithira akiringa siasa nontu ataringa siasa rero kanenkererwe giti ikawera no ringete siasa kangu correct mbwe ngavana na ringire siasa na nathurirwo iwananchi ngavana tu no athuri iwananchi ari deputy ngavana ende no sheria riwa kwa karora mentu bwa no ritire kawira to ritire kawira I county assembly na senate ende nenda kuwa ngavana na athurirwe nontu ibashinda na titans ntochu na rashinda ntochu ara uma deputy ngavana uthuri ni wananchi ibo ntuko na yarira bamena na kawira tekiomba kubuto nontu andiki mwananchi wewe ngo direct na ndenda kuwa ngavana wetu netete boya muno na ndenda kuwa nako makiro ibaba ingi muno kinyaba in the country kwa mfano ndenda kwa an example kintu kiwetwa mwaka yoto athirie yo financial year irathirire June government I mean county yari number 2 ndene Kenya na kwa absorb development budget kana utumira bobo ya mbeche maendeleo Imiru ya shindi yakini Nandi county ira yari ina governor karite miaka kenda witite kuthiria kibindi kebiri so ndenda kuwa that is one number 2 kwiro kurari na council of governors ira county ni chwe value chain imwe ka kimera kimwe kire kwenda kuthetherwa kuchwa ndona with the validation woni kurika na governor wetu athura kimera kiwitwa banana na ndika proposal na mendeti wengwa no kuona miawini karani okay no madikira karamu ongela bo ndeyaka wapana bwithia una I am telling you yeta yuma number 1 ndene Kenya
na riba katangwe ba me presentere itwirigirite kwitha kwina funding Kou, mantu yara no tukwaria kuona buga. mantu yara already ambiritia kubuthi njuri cia kurukuma kiri mario kimitindi na ndwirire meachi eta mundene ikora kwa mantu environmental friendly kwa mantu ya ngavana akubwithie thai mantu amanene ndenda kwa mantu amaingi muno yonanitie ngavana embere barabangi yara mere barabangi bari ku babangi nabone antunya boboneri somewhere tika kwa mtu mweni muno maybe accept like na nyawe ni mtu umite somewhere me tukolea chima tuko weki nyade weru TV tukenda kumya nate wariri weru TV wa you serving interest ya momero kana uri mtu zero fish ende riwenda kwa muraika riwenda kwa iteki ngavana kubo nde twabolelie tona inaba umite na ibontu ndina kalumuka kwa kaumu miro rache nonto tambita karaya ndiro nyunya muthuri na ninkinya ruru no kathunku muturiana nonto muntu natikona mashira yai njiso wire twabamenya na mashira yao kwende tukona mashira yabe nayo na mashira ngavana iyo mwadiria na winde na imani mutuma ntwethingie mweri wa nana next year akethirwa akinyomu maringi aringa vano miru kwa kivindi kingi kya miaka 5. Thank you mutwiri ivo gani ntubakona kanyo kariria miru na nkurukio kariria antu betu na barabu ithirite butongeretie. Asante sana. Asante kethia ngavana kethia ntubakuo kinyomi. Kamo kethia tukuenja ya idharimo. Asante makena is a pleasure. Na kinyago ngotindo dharimu a nice week end of you. Asante. Thank you. Mubango joko kukekiri Weru TV na Weru FM.